akagwe kagwerira abaturage cyaro cya Kibanje umugombora ya Kimengo mu district ya Masindi ubapakasi babiri Dickson hamwe na Rogers amanyabatoro bwizo mu Chovira mazire Chamshanju ahishomere rya Kayera Primary School bakaheza bakamwita umutumbugwe bakagunaga mu mugera gwa Kafu n'ikigamo ngo 2011 ukwezi ukabapakasi bakashanga Costa bakanyaru kuri sente nuko kumutorobuza bwa nyuma yo kumanya ngo yabamanya bakamwita umutumbugwe bakagunaga mu mizi bwa nyuma y'abanyabuzare bo mu cyogo ku muronda akabara hariho wabibireho nuko kwata abapakasi aba bakataka ko bamwisere kandi bakabatwara aho banajira umutumbi bwa nyuma kutwara bakwatire bombi omwe yatakaje agamba amazima Rogers ngo umuntu bakamwita bamutwara bamunaga mu nyanja twayamsaba amato twayamsaba marini twakora buri kimwe cyona konka tware mu mwe tware 50 baremwa final umuntu omwe ombanta bo kwa hansi okwa gato bagwa hamtumbi omwana ogo nkabunkurora bakamwita bakasoka kumuhamba kandi bamwihaho ne parts zezindi tokyo ekikumanyisa rundi nkanyowe nkutekereza nawe bitwekebyo bakamuko musadaka bayina nko babitwaire okubyeyambisa omungeri yabo ubwa nyuma yo kumara ubwire barukurondo mutumbe bagushanjira mu nyanja ya Cogo mu cyaro cya Kataito ya Ndongo nyenda ngavumenti nkoko mwana witwa Fire ari muto yito munyeto abantu abo nabongera ko yababonereza kibonerezo cy'amani terengtwena batobwinganiza abo kubana itonshasha omwana ogwabahereze P7 twanzitekateka ha mwaka kutandika senior 1 bana abantu abali ku police ababiri abakwatibwa mutuyambe tufune obwenkanya batugambe lwaki bato omuntu waffe ate ensonga ki Vincent Mugiso chairman we Chareki yajumira kikorwa eki twasanga ngo abantu arwa baguraga amataka nibaleta abantu batakubanjura abo kuba abantu abatukwase suspect abo ku omukama wabo takabanjuraga no mukakiko takabaleta songa abatuze tubalabula okwata amateeka mu mikono jammwe banange tuyigize okukolagana ne justice system wobanga tokanyiza ne muganda wo genda nga ku LC Simon Peter Ochitor kurebe kuchondoze mshanga polisi ya Masindi yashaba abantu kubarika polisi kakorogwayo twagala atenga tuvudde wano mudemu ate mutandika okukola ki okuleta buvuyo polisi eri kunonyereza n'abasibe tujja batwala mu kooti abakwasurwe bari mu mukono ya polisi kandi umutumbi goyisurwe baguhereza abanyabuzaro kuguzika amakoraga gashakwa Ambrose nuwagaba Katoto.